parlok sebalik nak mobile jongpi klik nak tuka icon jongpi nak Play Store but andai pada klik ya kan Play Store kan sami ka option ban type hak ni jaka type pin type zoom hadin kata sa klik na search button jongpi but andai pada klik pin i kan icon zoom sa klik na install but andai pada install salit na kan link wa pila yo ng baka WhatsApp jongpi but kan sami kan ka option ka baong join de pi klik na kan ka option bato join but onda pila de klik nang tu ka bato join kin sa pa niu meeting ID jongpi but pin yo eu na kan ka link jongpi ka pio i hang ne ka bato meeting ID uni nomor kendai nyau not iwe nyau lai ar kendai lai iwe enter yo tu but onda pada enter sa klik na kan ka option bato join but onda pila de klik na kan ka join kan sa pa enter yo pi yo new meeting passcode wa pi don na ka tu ka ju ka link jongpi wa pila kan yo nang tu but pin i hang ne bang la de tik kendai ar sau iwe nyau san but sa enter onda pila de enter sa klik okay te pila poi chaka zoom meeting kuble yepi baro